Mi smo prije Svetoga Save bili jedno pleme, kakvih je bilo raznih u ta vremena po gorama i gudurama zemaljskim. Njegov otac, Sveti Simeon, bio je jedan veliki plemenski vođa, koga je zarobio vizantijski car i u njemu prepoznao jednog prirodno snažnog i moćnog čovjeka i postavio ga da upravlja tim plemenom. A onda se desilo jedno veliko znamenje i čudo. Njegov sin, Rasko, postao je sledbenik Hristov, sluga Hristov. Postao je apostol Hristov, otišavši najprije da se sav posveti Hristu u manastiru i da pokaže kako je njemu od svega najvažniji Hristos Bog, kako mu je najvažnija vjera u živoga Boga i nada u Duha Svetoga. A onda je, pripremivši se dobro u manastiru, izašao u svijet ponovo da izvojuje veliku bitku, da donese veliku pobjedu, da od jednoga plemena, jednoga od mnogih plemena na Balkanu, načini narod i uvede ga u red civilizovanih hrišćanskih naroda. I možete, braćo i sestre, na kratko da se zapitate kako je to uspio Sveti Sava. Najprije tako i time što je on povjerovao i što je imao vjeru. Za tako veliko djelo potrebna je vjera. I kao što znate, draga braćo i sestre, ne može čovjek bez vjere da ustane ujutru ni iz kreveta, ni da napravi jedan korak. A kamoli da čovjek može bez vjere da napravi neko besmrtno djelo, kao što je to učinio Sveti Sava. Na tom temelju jake vjere i velike nade vratio se iz Svete Gore u Solun, u Carigrad, u Srbiju i načinio od nas narod hrišćanski. A šta je bio preduslov da može na temelju te vjere tako nešto da nauči i da nas nauči da budemo takvi? Bilo je potrebno prije svega da on sam sebe uči, jer već davno, rekao jedan veliki svetitelj crkve, Grigorije Bogoslov, a i prije njega su rekli drugi mudraci, ne može niko da uči druge ako prije toga sam sebe ne nauči. Zato je Sveti Sava sve svoje vrijeme života, svoje mladosti posvetio učenju. I šta mu je drugo bilo potrebno da bi napravio takav uspjeh među jednim plemenom? Bilo mu je neophodno da ima druge, da ima svoje učenike, koje, kako kaže pjesma koju smo danas pjevali o Svetom Savi, pjesma posvećena Svetom Savi, himna Svetom Savi, tropar Svetom Savi, svoje učenike je zasadio kao masline po svim krajevima naše zemlje, po svim krajevima gdje su živjeli ti njegovi saplemenici i sinovi i nasljednici Svetoga Simeona i njegovoga oca po tijelu. I kad je te masline, te svoje episkope, te učenike rasadio po svoj zemlji, onda je počela da se širi nauka Svetog Evanđelja. I mi smo tako ušli u red naroda
koji su i na istoku i na zapadu počeli da znače i da budu priznati i da budu prihvaćeni, jer nas je Sveti Sava naučio da govorimo jezik koji svi razumiju, da govorimo jezik ljubavi, jezik evanđelja, jezikom Hristovim da govorimo. To nas je, braćo i sestre, naučio Sveti Sava. Sveti Sava nas je opismenio. Sveti Sava nam je dao knjigu u ruke. Sveti Sava nam je dao svjetlost koja dolazi odozgo i prosvetio nas i od Boga i prosvetio nas sve ono što je bilo bogonadahnuto u ovom svijetu i onim što je bilo prosvećeno i osvećeno. Zato je Sveti Sava temelj našega bića. Zato je ova slava osnov našega slavljenja Hrista. A zato je sve to bilo moguće jer je Sveti Sava sebe utemeljio u Hristu i sve je njegovo bilo uprtog pogleda u Hrista. Sveti Sava ništa nije drugo vidio osim Hrista i svoj narod. I nije imao drugu želju nego da svoj narod dovede pred Hrista i da ga učini hrišćanskim narodom. Braćo i sestre, da nije bilo Svetog Save, mi danas ne bi postojali. Mi bi bili jedno izumrlo pleme. Mi bismo bili jedno pleme koje možda bi neko zabilježio da je nekad postojalo. A ovako smo mi narod. I ovako možemo da budemo narod. Ali kao što znate, draga braćo i sestre, dragi hrišćani, pravoslavci, Srbi, došla je poslije Svetog Save velika najezda Osmanlija koja je trajala dugo. I u toj tami ropstva od 400-500 godina jedina svjetiljke i jedino što je svjetlilo bili su manastiri koje je ostavio Sveti Sava i knjige u tim manastirima koje su čitane tiho i tajno u našim domovima, u našim kućama. Njegovi episkopi učenici i njihovi učenici, prezbiteri i đakoni u svim tim nevoljama bili su sa svojim narodom. Tako smo došli i do ovoga današnjeg vremena kad smo izašli iz jednog pa ušli u drugo pa onda u treće ropstvo i opet danas imamo jednu tešku situaciju u kojoj nam je kao nikada potreban Sveti Sava, u kojoj nam je kao rijetko kad potrebno da se sjetimo šta je to učinio za nas Sveti Sava i da idemo putem Svetog Save, da tražimo onoga koga je Sveti Sava tražio i našao, da radimo ono što je radio Sveti Sava, da čitamo, da se učimo, da se Bogu molimo i da jedan drugoga volimo kao samoga sebe. To je, braćo i sestre, naša slava, to je Sveti Sava. Zato smo danas među vama došli iz zemlje Svetoga Save, iz one zemlje koju je Rasko ostavio, a u koju je došao Sveti Sava da je osveti i prosveti i u nju postavio jednog od prvih svojih episkopa u drevnom gradu Stonu. I sve to činimo po blagoslovu vašega divnog vladike Luke i našeg dragog i milog brata u Hristu i brata u episkopstvu Svetosavske crkve, koji se bori da ozdravi i ovih dana, hvala Bogu, njegovo ozdravljenje ide sve na bolje i bolje, jer je konačno krenuo da malo sluša i ljekare, a i ljekare nam je nekad Sveti Sava prvi donio i doveo u naš narod. Braćo i sestre, danas smo imali i rukopoloženje u sveštenika oca Nenada i to smo već rekli za one koji su već tada bili stigli. To je jedna velika radost za ovu eparhiju i za onu parohiju u kojoj će on služiti. Sad ćete prići da se pričestite božanskim darovima, onim
zbog koga je i za koga je Sveti Sava sve učinio i čitav svoj život kome je posvetio, da se pričestite, to jest prisajedinite samome Hristu Bogu, koji je radi nas i radi našeg spasenja došao u ovaj svijet, da bismo mi mogli s njim sjedinjeni da osjetimo, da se pripremimo, da predokusimo onaj svijet koji nam on priprema, svijet vječnog života i carstva njegovoga. Neka ste blagosloveni, neka su blagosloveni vaši sveštenici koji služe u ovoj divnoj crkvi, svi odbornici, vjernici koji se trude i sa strahom Božjim dolaze u ovoj crkvi, ovi mladi ljudi koji pjevaju i ovde i gore, da ste svi blagosloveni i da svi imate pred sobom Svetog Savu, a da znate da Sveti Sava uvijek pred sobom ima Hrista. Amin, Bože daj.